umugori Yezebeli yakaika mushamba muidakolia kiti cyo muretemu anabwatala nadeta byashobola erulema yakaika mushamba muidakolia kiti cyo muretemu anabwatala nadeta byashobola erulema wabalevi baitwa abalevi baitwa abalevi baitwa wabalevi boshi basira abalevi baitwa abalevi baitwa abalevi baitwa abalevi boshi basira tama. Amen. Sasa hili jambo muna vipengele vingi, lakini muna kichwa ambao inasema ya kwamba maombi yana nguvu kujua mtu au kitu. Sasa hili somo muna vipengele vingi mpaka nikakumbuka habari za Petro. Wakati walienda kusali, alijuaje kuwa Musa ni Musa? Akajuaje kuwa Elia ni Elia wakati hawakuzaliwa nao? Amen. Lakini maombi yana nguvu kujua mtu au kitu. Ni mzamuri. Luka 18 mstari wa kwanza. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka koko ntibarambirwe. Ndiyo. Arababwira ati basi hariho umucamanza mu mudugudu umwe koko utubaha Imana ntiyite ku bantu. Koko muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati wanamubwira koko no ndengera ku mwanzi wanjye. Koko amara iminsi atemera. Ndiyo. Ariko aho ageze ego aribwira ati nubwo ntubaha Imana, ndiyo, kandi sinite ku bantu, wala sijali mtu yeyote, koko ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndiyo, ndamurengera. Amen. Ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Amen. Ubarikiwe baba. Amen. Mungu akubariki. Amen. Sawa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kuomba Mungu siku zote wala musikate tamaa. Amen. Sasa hili jambo muna vipengele vingi, lakini muna kichwa ambao inasema ya kwamba maombi yana nguvu kujua mtu au kitu. Sasa hili somo muna vipengele vingi mpaka nikakumbuka habari za Petro. Wakati walienda kusali, alijuaje kuwa Musa ni Musa? Akajuaje kuwa Elia ni Elia wakati hawakuzaliwa nao? Amen. Lakini maombi yana nguvu kujua mtu au kitu. Ni mzamuri. Churanga 7. Yes. Elia atibita umugori Yezebeli. Elia atibita umugori Yezebeli. Yakaika mushamba muidakolia kiti cyo muretemu anabwatala nadeta byashobola erulema. Yakaika mushamba muidakolia kiti cyo muretemu anabwatala nadeta byashobola erulema. Wabalevi baitwa abalevi baitwa abalevi baitwa wabalevi boshi basira abalevi baitwa abalevi baitwa abalevi baitwa abalevi boshi basira. Nanani nasigala nyenene nanani nasigala nyenene nani nasigala nyenene nani nasigala nyenene nani nasigala nyenene nani nasigala nyenene.
yakabakulukula Eliya nashweko lugezi wanagenda mulwala lumuberangirwa Horebu yakabakulukula Eliya nashweko lugezi wanagenda mulwala lumuberangirwa Horebu ruremangwa na mubwira Eliya utayihebure akiri ibihumbi birinda ibitazi yikumba Bali ruremana mubwira Eliya utayihebure akiri ibihumbi birinda ibitazi yikumba Bali yimukugende umanukire i Damasiki yimukugende umanukire i Damasiki ugagwana Eliya unamuleze kwikoti lyawe ugaumana Eliya unamuleze kwikoti lyawe hanyuma gaba muhanuzi nayenga yuko kwawe hanyuma gaba muhanuzi nayenga yuko kwawe mumangate mumigazi mulindi mukamutulanda muyigiriza abantu balongo bugumana muyigiriza abantu balongo bugumana mumangata mumigazi mulindi mukamutulanda muyigiriza abantu onge bugumana. Nasema asante na shukurani kwa maana unaweza. Jina lako ni la milele. Asante ya kwamba watumishi wako wamenikubalia kwa kunipa muda ili niweze kuwasalimu. Uwabariki kwa maana wewe ndiwe unaweza bariki. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Pastor aza gusobanura urwo rurimi sinduzi. Ariko yeme twavugiriza Imana impundu tuzamura ibiganza tuvugiriza iyo Mana impundu yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavuze iguma sose nari mfite yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavuze iguma sose nari mfite yanyomoshe we yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavuze iguma sose nari mfite yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavuze iguma sose tuzamura ibiganza yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yavuze iguma sose nari mfite yanyomoshe mani bamugisha amavuta y'igiciro cyinshi yavuze iguma we tuzamura ibiganza we yanyomoshe amavuta
tuzamura amaboko. Nari mvuze ngo tuzamure ibiganza.